Ассалом духтаро, созед нағзаин саломатиё хубай тарафи пажарка даем якм дарвоза якм блок мешавад. Яъни магазинои шишагиро зиворид мегардем. Ашмода нишон метим ки куҷодаи нуқтаи савдо зузу шоп 124 магазин мешава. Марама духтарако бовар кунен ҳами қадар либосои хушрӯ доранд. Ҳамаш бори дубайай болопӯшои фасон, куртои бархтои хушрӯ, баъд бо распродажа доранд. Марама метавонед биёед бо айпеш бинен. Ай 200 сомон сар меша нархи распродажа, нархи куртои Дубай. Духтарако дар ин нуқтаи савдо акция рафтестай нигоҳ кунед. Ин амиҷада ҳамаш распродажа шидагай аз 200 сомон то 500 сомона. Нигоҳ кунед ҳамаш бори Дубаю Турция беҳад хушрӯанд. Ира бинен жемчугоша бинен чӣ хушрӯ кори дастӣ доранд. Чанд та расветкай шумо биёен айпеш бо худтон тамошо кунед. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Мана болопӯшои аҷоиб фасони Туркию Дубай аз 200 сомон то 500 сомона. Оз дохил мегардем ворид мегардем аз уҷа баъд бо бори навинкай нархои ваё бо фарқкунандаи ваё қиматаракан бори навай ана ино бошад ҳамаш аз 200 сомон то 500 сомона. хушрӯгиша бинен аҷоиб фасонак мана сафедш дар кора чӣ рангш дар кора тона ин арӯсако метавонен биёен ҳамаи ҳами кори дастия хушрӯги ира бинен охи чӣ хеле гуфтум аз 200 сомон то 500 сомона нарх гузорӣ шидагай. Ина диден хушрӯгиша фасониша диден духтарако аз 200 сомон то 500 сомона. Аз анами ду тараф кадомиша мегирен мисол аз 200 то 500 сомона нарх доранд. Ози ворид мегардем аз иҷа бо навинкорам маш мода нишон метим мефаҳмонам хоҳен омада тамошо кунен пӯшен. Касоне ки омада наметонанд нависен худшон дараш мода доставка мекунанд. нигоҳ кунен духтаракои хушрӯ ана ино ҳамаш бори новинкаи болопӯшои фасон иҷа медонед аз ами 45 килоя одам сар карда то 150 килоа зана болопӯш ҳастай. ҳамаш бо истеҳсоли Турсияу Дубай беҳад хушрӯанд. ира бинен охи сангчои оригинал корои дастӣ беҳад танада зебанда сифатҳои беҳтарин. аз ино якта мехарен ку духтаро чанд сол мепӯшен ҳиччи намешава. ҳамқа сифатош хушрӯай мана вишивкадоруш ҳастай кори дастидоро ҳастай. нархҳои инора боша бо метавонен ки худшон да нависта маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен. духтаро нигоҳ кунен қафасонанд мана моделако аҷоиб хушрӯ ҳамаш моделҳои 2025 духтаро чӣ хеле гуфтум мана ёша бубинен остинакоша якта амира нишон метӣ аз ин чандта ранг омадагиай бори нав духтаро нигоҳ куненда. ина ҳамқа материалш фасонай духтаро ё агарлакай варианти осенни висенни баъд бо зимистондаам мешаваша ки пӯшен. ина сифатошда гап нест. моделшам аҷоибот модели хушрӯа ҳами тараф ҳамаш бори навай нархоша бо метавонед ина скриншот кунен духтаро пурсенай худшон нархошон аз чанд сум сар меша то чанд сума тамошо бинони азиз ай 500 сомон борои нав сар мешава то 1200 сомона нархошон. мана нигоҳ кунен рангоша иқав намудош хушрӯчае ина модел бо дига хелай диден ҳамаш фасончаян аз 500 сомон то 1200 сомона нарх гузорӣ шудагай борои новинка духтаро распродажаҳо бошад аз 200 сомон то 500 сомона. беҳад моделакои фасон ана як модели хушрӯви дига ана омадагия 900 сомоная 900 сомонай бо арзон меша оригиналаш ина каседа дар кораи оригиналаш ҳатман анами нуқтаи савдо биёин чандта цвет дора размеро ҳастай баъд бо варианти вайшам ҳастая органзаш материали вайш бо дига хелай и балхшай тозаш ана дига хелай материалаш иш чанд сумай ана инаш боша 700 бо арзон меша оригинал якум сорт моли Дубай бора худшон мебиёранд дасти аввалай духтарако на танада биненда чӣ хушрӯай мана аҷоиб фасон и анам балхшай духтарако ҳамаи размерош ҳастай. боварӣ дорам ки айпеш ки омаден бо мебинен маъқултон мешава размерош беҳтарин размероя чӣ хеле гуфтум аями 45 килоа духтаракда то ами 150 килоа занда ҳами размеро ҳаст. кадом намуде ки интихоб мекунем.
کار دستی زکات هم قبول میکنیم همه مدل زکات میرسد ای 7 روز تا 10 روز چی مدلی که میخوان زکات میکنم ای 7 تا 10 روز میرسد نرخش چند سو سر میشه این 1500 1400 مدلای نوش 1600 میشه دخترکا نگاه کنین چی نمود مدل کرتای بالخ در کره برخ در کره تو اوریجینال دبی میتوانین اینو درخواست کنین ای 5 روز تا 7 روز آمده میرسه تو نه نرخشون از 1400 سومون سر میشود تا 1600 سومونه مرامت بیاین همین مدلکاشون بسیار هم خوشروی یک بار دیگر تکرار میکنیم اینجا بزرگ کاروانه طرفی پژارکا یکم دروازه 100 چندمین 124 مگزین بیاین دخترکو ای پیش با تماشا کنین باوری دارم که معقولتون میشوه نگاه کنین خود چه خوشروی چی نمود بالخ در کرایتونه نویسین در رو تیار کرده دستافکتون میکنن و دخترایی را بینین زوزوشا بومدگیم به حد خوشرو انم خیلی کرتای فسانی دوبایشون اومده همش کاری دستی این مدلی نوینکا عجیب خوشرو برختی اوریجینال یکم سورت نرخشون 1600 سومونه دخترا درست پس همه چویتاش همه فسوناش با میبیویا انا ایناش باشد دیدن ایپکایه ایپکای کاری دستی دخترم خوشرو 1300 سومون این مدل ایپکا تا حال من نشون دادگی نبودم این مگزین زودشاب بوده بازار کاروان بینای یکم میشوده یکم دروازه ریادی مگزینای شیشگی 124 مگزین رقمشون هست با میتوانین خچونکتی هم صحبت چیده معلوماتی بیشتر پیدا کنین انا این نموداش باشد دخترا 1500 سومون برختای اوریجینال یکم سورت همه کاری دستی های سنگچوی توزه شرفش کتی دیدین چه خوشرو بیاین دخترا با ایپش تماشا کنین باوری دارم معقولتون میشه و ایپش عجایبات ای بود دخترا چه خیلی گفتم درست پس همه نمودش میبیاده درست پس چی نموده در کرایتون اومده از اینجا میتونین که خریداری کنین من دستافکا دوران دخترو کسی که اومده نمیتونن نویسین صورتش میپرتین دستافکتون میکنن